itabot nia presenza nebe makihane laos luri itabot nia narang maybe itabot luri itabot nia nação Timor Leste nia narang. Então itabot nia nação ni agora itabot simu benção laos peito maybe ba itabot nia nação Timor Leste. Wah, parabéns. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bah, na colega jovem Tomak, Timoruan Tomak, nebe makia nebe itabotira iha ba liu. Hana shout out ba colega jovem Sira Husi jovem ba Cristo. Itabotira dia kalai. Uhiloro am hakara ki iha tempo especial ituan atau kuliah kona ba jovem ba Cristo no nini atividade Sira. Então iha ne boa tarde mana Zaza. Boa tarde mana Rosalia. Ok, so mana Rosalie hauna itania studio JPF Podcast. Bem-vindo para colega Sernebe Karik Fong iha itania canal. Kita haluha hare Rona iha comentário ruma que iha hanoing ruma bela kerek iha comentário. No mos kita haluha subscribe ya colega Sira. Pronto. Ita iha ne mana Zaza dia kalah dia. Ok, contente ron man ya farumos colega kona ba Youth for Christ ya. Los Youth for Christ. Ne tinang hiranian mane. Ne tinan tolu o hat bakotok niya. Tinan tolu o hat bakotok. Yeah. Neklo. Então ita dadali tuan ho mana Zaza kona ba jovem ba Cristo. Mais ou menos jovem ba Cristo e Timor Leste ninia existência lá o torne vena. Jovem ba Cristo e ninia existência e Timor. Nia halo na tinan rua nulu tambah tinan rua nulu iya nia hahu ya tinan rihun rua nia hahu fofong ne laos iha dili mai be nia hahu fofong iha Los Palos dia kenta jovem ba Cristo Los Palos o ansir barak los kare iya mai be como agora iha Los Palos ne be makahu fofong ne nia mate te filfali tambah momento ne ba amu jojo kari kemana conhece amu jojo. Então, momento nebane amo jojo maklori comunidade da nemai Timor. No, amo jojo é uma Filipina ya? Amo jojo é uma Filipina. Tamba fácil bania atulori mai Timor, tamba ninya família Sira quase ia comunidade jovem ba Cristo. Ia cabenem ba Cristo. Cabenem ba Cristo, ok. Então, ia jovem ba Cristo né, mas menos itene jovem Sira aprende essa idade. Iha jovem ba Cristo itanya jovem Sirane aprende buat barak. Primeiro maka Sira conhece Siranya Anrasik. Tambah nemak ita hatene kata jovem Sirane dalam barak liu dan rang manas. Rang manas. Rang manas. Tangami rang manas elamane. Tambah buat waktu ida nebemak tenki lais quando sei cleor ne nia senti ne tenki buat rumah nebemak acontece nebemak la dia. Oke, seorang manas ne refere ba idade nebemak ita aktif. Sim. Okay. Tama iha jovem ba Cristo ne sira hahu husitinan sanulu racing rua to rua nulu racing hat. Então ya ne masira idade bolo dean jovem ba Cristo no husi tinan rua nulu racing hat baleten ne sira tama ona klosan ba Cristo. Ok, so jovem ba Cristo, klosan ba Cristo. Então iha tan nível selutan lah. Sim, iha nível iha labarik ba Cristo ne hahu husi jero to tinan tambah iha labarik pakistumos mia iha junior no senior. Iya, então diferente o sira formação for basira ne lahanesan. Então ia jovem mos hanesan ia klosan mos ninia formação ne bemak forma ide-ide ninian angne lahanesan tambah ita hatene kata fisiki sira ne bemak bolu dan junior ne ki seki kan tahun tenki aproximane ho estilo labarek nia bajera sal. Okay. Yeah. No ita ihatang ida botira bola narang kabenaim ba Cristo. Sim. Depois selutang iha tambah iha nabane iha ministro primeiro maklabarik ba Cristo, iha jovem ba Cristo, iha klosan ba Cristo, iha atang feto atang mane ba Cristo. Feto no mane atang ba Cristo. Yeah.
no ne keta-keta. Okay. Então iha nia hung lolos ne mak kabenan ba Kristo nia mak hanesan payung ka mahong ba ministro ida idek niya. So taumatan ba ministro sira selo. Yeah. Okay. Nia mak kabenay. Okay. So unsa ministro ida atang ba Kristo ne. Okay. No ida atang ba Kristo ne sira ne be mak hanesan sira iha balon sira kabenain may be sira nia kaben feto o kaben mane mateona. Okay. Nomos sira ne be mak maske kaben feto o kaben mane se moris may be sira me sakit inclui ha comunidade ne. Então sira rola parte ya atang feto o atang mane para Cristo. Mas be atang ba Kristo ne mo si atividades ne be quase hanesan. Sim, mas be ia nia forma ideiak ni spiritual la hanesan. Okay. Yeah. Tinang iha durante tinang rua nulo existência jovem ba Cristo iha Timor, mais ou menos produz ona a número jovem ba Cristo hira. Haula dung hatene detail ko na banya database. Okay. Wang hira how say saya hanesang leader nasional ia tinan tulo hat bakotu. Ne quase ia tenia conferência nacional ne nia sempre rihum baleteng. Ya. Idane mai be como barak ma continua basira nia estudo ia railiur balun sibuko serviço então ladung ativona iha comunidade. Mas be sira na faten sai com iha como membro comunidade. Sim, okay. Yeah. No iha mudança ruma ne be maka wahira sira tama iha jovem ba Cristo ba iha comunidade ne sira iha mudança ruma ba sira nia moris. Sim. Também itahare maioria jovem sira tuira experiência ne bemak durante tinan tambah hau inclui hau nya iha 2007. Então tinan sanulu racing ne bemak hau iha comunidade ne hau ni observação katak maioria jovem sirak nene mai husi sirania experiência passado ne bemak hanesan inclusinya iha droga iha baku malu iha mos hanesan inan amang kuliah larona então buat sirak ne hotu wanhira sira inclui ona siraniaan iha comunidade sira iha mudan sabot buluk ne mete nona ba problema sira nene sira lebih aktif iha igreja sira bele sira descobre ona mos sira ninya talento sira sira bele uja sira talento ne hodi hahi maromat. Ya, ida nemak parte sira talento sira hanesan iha música. Iha cancelo. Iha toca. Iha mos balon pintura. Iha balon mos nebe mak sira bel halo gitar. Okay. Ya, ne hanesan halo rasik. Então parte sira nebe makatak sira bel descobre sirnian, sira descobre mos sirnya talento, nebe mak ia sira ninian an rasik. Ya, jovem ba Cristo da lavara club sira how iha colega jovem ba Cristo bara sira nini aproximação sira ne moris lorong sira karba Jesus hanesan sira nia mahing. Então iha ne bedet sira sempre God is good. God is everything hanesan ne saida mak interessante liu ba mana iha jovem ba Cristo durante ne. Buat nebe mak hal-hal interessante tebes mak hanesang halo-hau nya ang nene primeiro tambah hanesang iha familia dalam rumah hau ladun open hau nya an maybe iha comunidade hau lebih hanesang halo belum diak bamalo depois iha ker bamalo entre feto homane hare malu hanesan nang feto cuidado malu idane mak halo hanesan senti hansa belen senti nyaman seguro los hanesan iya jovem ba Cristo ka iya comunidade kabenen ba Cristo ni hanesan haune família segundo kusi haune iha mundo ranso ne dalla varakli feto katumane dalla varakli quando ita tu honesto né ita tu jujur ita tu nyaman atau conversa até ita kuliah kona ba ita personal be e somos dalla Roma ho ita ne bestisir ho ita ne belon sira compara ho ita ne bingalinga ita ne apaga ita ne amai ia malaram how rona mas mana mak ema primeiro ne be mak hetan
hetang convite nessa jovem ba Cristo é momento tina hira kluba bahasoro papa. Sim. O sea, essa experiência né. Iha momento na bane hamos la espera katak how bele hetang oportunidade né. Tambah iha momento na ba how se saya nessa líder nacional. Okay. Iha Timor, então iha amusira barak conhece malu dia. Então iha momento na bane iha evento bolo den ASEAN Youth Day. Ya ASEAN Youth Day. Mas iha momento na bane sira deang katak Timor la iha ona oportunidade atu bele hasoro direita papa bele hang meu dia hamu toko papa. Mas wan hira ami nia tamba Wangira tu ba participan ne primeiro tem que hatene cultura ne bemak nasaung ida ne bemak kita tu ba depois tamba bolu dihan ASEAN Youth Day então isso aí tem hatene formação sai dia kita tu aprende sim então ia momento ne ba wangira sira de repente atu hela semana ida atu evento ne realiza sira husi Roma foi hatene filafali kata Timor Leste mos hetang oportunidade bele hasor direita papa mos bele hang meu dia hamo tokonia. Okay. Ya, então momento neba mana mesak de to papa. Quando han meu dia. Iha grupo selukam. Iha ne kada nasang ida nang ida. Nasang ida nang ida. Então quase aminain ruano lo resin. Ne maktur hamuto kiha papa. Tur hamuto ko papa. Okay. So hore man ne foto makturi hene limang soring los ida ka soring lo karu keda. Soring los. Ya. Hurak. Então se atividade programa ne se iha tanggal ne per hamos aplica ba. Okay. Tambah yo momento ne bane hamos la espera kata kida ne bele acontece. Wangira sira amo sira for challenge kata tambah amo papa ni hakara kasoro jobe inda bye bye ndi. Okay. La belle padre, la belle madre sira ni hakara kasoro dun jobe bye bye. Nomos ia momento ne bane amo sira dang itabot representa nasaun thank you usa itanian tais pokoknya itanian hatais kultura ninian. Okay. Wangira ha prepara batu ehna ba wangira yakalan ninia amu nebe mak orienta ami katak abang nene amu papa lagosta imi hatais rebo hatais iminia kultura ne hakar hatais ida bain iminia jetu ka iminia origin nebe mak bain ihane ne tapi sekali imi hatais ropa iminia tradisional kada tu usidi imi selo kona imi ansa hawa nesan hala asur jobe mbe hanesan hasur feriko katuasi ya okay momento ne amu papa ida nebe manen Papa Francisco agora. Ida agora né? Okay. Wow, vamos sacar basur. Okay. So sentimento insa, wahira basic ini lima los. Iha momento hanes ya kalang, por exemplo, kalang abang atau hasurone how nya fuang ne dukdak makaslos. Tambah mensageng ne bemak husina sound di momento ne bane atau hasuru musira muslori how bahasor presidente da república então presidente da república foi a mensagem kata kuliah kuliah thank you hato ba papa direita mensagem saya da mana mensagem ni mak momento tambah momento ne ba haluan te kuliah senhor taur matan rua masih hanesan presidente da república nia hato dia kata haling wahire tabot bahato papa katak papa amine presidente da república sente triste tambah itala participa amine evento 500 tahun ya Timor ne anta how hato dit ilane wahire how hato iha ami mesa hanesang hangamutok nia sente triste los nia hang nia parah pues nia hateke fila fale hauna oing nia dehan itabot nia presença nebe makihane lahos lori itabot nia narang maybe itabot lori itabot nia nasaung Timor Leste nia naran então itabot nia nasaung ni hau agora itabot simu bensang la aspecto maybe ba itabot nia nasaung Timor Leste. Wow, parabéns. Okay, so Timor Leste sempre é também são bebê com si papa. Sim. Tem história, o henre to com antes o com ano, o henre to com ano, mas to tin depois está o com
até 2000 hira 2015 kah? Iya, aba ya 2014. 2014 tapa sih pobensa mas tuir informação ni mo se me Timor. Se Maya Timor, how acompanhamos ya saya kata ni nuncio Vaticano nya nepe Maya Timor, nya dia ona kata katu Maya Tina ida mai pe te sidau kata ne sada tasafulan. So nya hatena ona mana ne bedala ruma se tame he lista to sur mana vale. Ya, ya momento ne ba ami how mo sakerek tanya lista, papa please visit my country. Paz, thank you. Yeah. Wow, então de actores. Então né papel jovem bakristo niamos contribui makasi he itani nia mudança mentalidade mudança jovem nia musi conflito han sama na ohin dehang sira balong iha situação ne bem mak susar. Sim. Muri sensa iha droga bacara né. No jovem bakristo apoio consegue ser halo mudança no sira ne bem que experiência nessa né agora dau sira sei na fatin ativo iha ZBK sim sira ne se ativo no agora dau ne sira ne mak sai fila fali nessa líder bele organiza fila fali sirnya colega selo nomos cada evento nacional nomos ia sirnya area cluster nian sira mas bele fai sirnya experiência bel fosa singkatak ulo kauni an hanesane mai be hawo yer inclui hauni an hane cada tópico sirne bele muda teve hauni an no agora ha bele conhece di dia kauni an ha bele conhece talento ne be mak maromak tau ya hauni an rasi so relação wahira tatama iha comunidade jovem bakristo ne tem relação Roma Romak normalmente em linha prática iha tradição ga prática iha ZBK ne win salalau iha tanpa iha por exemplo atu incluían iha comunidade sira sempre ha fofon sira bol dentro youth camp ne masira bel conhece ne parte ida ne bemak hal evangelização no sira ne bemak participa ne tenki hetan completo tópico 5 iha durante loron rua o loron turnya laran depende ba sira ididiknya parokenia programa ne bemak sira halo no iha ikus sira reconciliação ho sira ne inan aman antaon sira arrepende ba sira ne halok ne bemak durante sira halo iha sira ne moris nomos da rumah ne sang inan aman mos halo sala ka halo wan sira ne sira reconciliação ba ya fangkani kantan sira bele momento ne sira halo reconciliação fila fali pamalo sim malu hanesan inan aman ho wan sira sim okay. Yeah, dia close. How was I excited los natin how ni idade ni bele tama ba jovem ba Kristo galay. Mana niya karik tama ona ba klosan. Tama. How tama ona ba klosan ba Kristo. Sira na to pala sira bele. Okay. How liu tiana kadar luas. Kadar luas tiana. Okay. Entah how ba klosan ba Kristo depois se how nia be parceiro la batang inglesa ne o sida how saya atang ya. Los. Okay. So experiência jovem ba Kristo ne iha município ou lili iha dili cada paróquia iha hot kedas. Sim, quando iha dili larang cada paróquia hotu iha. Okay. Yeah. Paróquia hotu iha. Sim. No iha distrito mak iha distrito tuir dados na bemak italo ke ona jobe mak so ida na bem sidaw iha los mak same kota nomos iha parte manatutunian nemak sidaw bloke mai bek ba ya municipio selselok na ne hanesan iha diocese tolu então quase den diocese tolu na ne hotu iha hotu ana so ke iha balun mak tamba iha momento en saloke ne amu ne be mak kair paruku iha momento ne ba nia suporta tebes joven sira mai be wang hira amu ne muda filafal ba paruka selu kan taon sira ladung ona aktivo iha siranya parvokerasi. Okay. Yeah. Então ne significa jovem ba Kristo barak número jovem ba Kristo barak tebes labarik ba Kristo barak foinsae atan etc. Ne barak tebes mana belemos fahe hoita kona ba oinsa ita bele experiência igreja né ema barak
gosta ba igreja, envolve iha grupo comunidade sira iha igreja. Mas vemos iha ema balon nebe ikus né. Grupo barak jovem barak nebe ikus né sam malas tahu ba igreja halo saída. Dia kli haune relação com maromak né buat tidak ketak, buat tidak nebe haula relação individual. No ikus ladung participe em atividades sira iha igreja. Ne statement ko comentário barak hosi kolega balung mana nya hare wensa tuir hau nya hare tamba por exemplo liliu ya capital dele então buat dia buat toto iya então ia influência kolega sira balung nebe ma kanesa influência sira ba buat nebe ma anesan ladun onsa tu komitmen tu ba maroma kalau komunikasaun tambah ma kita hare kata ema idejek ni relação com ano homaroma ladun dia kon então ni relação com ema sira ne bem pian basic mos ladun dia kon okay então se wenhir hau hirus malo bebe ko ema seruk significa una relação homaroma kladia Laos. Itan dar ema del rumah masih hirus. Mai be hirus ida nebe atau hadiah. Construtivo. Sim. Então dia hawan itu hene itane dadalia ho mana Rosalia obrigada barak ba tempo no informação sira no how se sente contente se how bele visita papa soru papa bele lorong rumah be tinggi tama ba kosam ba Kristo ema vai Laos tambah banheira depende ba ema bemak aktivo tambah atu hasoru papa Laos ema bemak tengke tamaya jobe ba Kristo qualquer ema então qualquer ita hotu bele iha oportunidade hasoru papa no dali datang obrigada barak ikare gimana iha hanu ing rumah atu shout out ba itene jovem ba Kristo sira iha Timor Laran Tomak atu continua ativo participa iha atividade jovem ba Kristo sira obrigada barak mana tambah bele fo hau tempo bele maya fatinda no hau mo sakara kato live channel idane bele hato hau nya mensajen ba hau nya kolega kabelon jovem ba Kristo sira tambah sira Laos de tiha railaran ya nasalar mai be sira barak makiha railiur então se ita sira ba serviço ka escola mas bem na fating ita sira na relação com maroma kla pelekotu atu nune ita hatene katak bot hot nebe makita hetang ita na moris ne hotu mayu si maroma kentaun label halua to agradece ba maroma liliu ba bot hot nebe makita hetang kada detik kada menit mas kada horas nebe makita hasori heta na moris lorong então obrigado barak ba mana zanya tempo nebe maione ha podcast atura mata hanesa bain ami fui in hahu ami aumenta na minha atividade extra ida e ha wenhirita shooting ba itania podcast maka itania live painting então a minha live painting ne a minha pintor mundo maka sempre halo live painting então durante itania discussão nia consegue halo produz ona itania pintura ba mana za então obrigada barak mana bele kair ita bele are obrigada barak los mas belum sanesa kale hampir lah então dia idane makita ninya sessão com mana za obrigada barak espero mana za gosta pintura né o mundo obrigada barak mundo tambah ita pele pinta holiman gosta los obrigada barak amigos gosta los mana gosta mundo mus gosta tambah ita precia tengke valor va emane bem kreativo hanesane capaz los então dia obrigada barak mana obrigada barak